Feliz sábado munasqa kuyamasi. Kunan diyapaq Diosninchik apamuanchik k'amiyta. Sapa día noqanchik lluqsispa kanchik wasinchikmanta trabajaq. Chantapis pasanchik aska horasta trabajunchikpi. Mikhunata apanapaq wasinchikman. Pero sabes munasqa hermano, munasqa kuyamasi, noqaniyta munayki kayta. A veces trabajunchik Diosninchik hina, saqinchik familianchikta wasinchikta, chantapis wawasninchikta, apanapaq aska qolqeta wasinchikman. Pero chay mana gustanchu Diosninchikta, chayrayku k'amiwanchik, kay libro de Marcos, capítulo 6, versículo 31 y 32 niwanchik kayta. Jesús tahnerqa hamuychis, haku purisunchik, ch'usaq lugarman samarikuq. Nimikhunankupak tiempo karqachu imaraykuchus, aska runas paykunata qatirqanku. Jesuswan apostolesninwan botepi wach'ihaman puriporqanku. Aska runas qatirqanku samarikuq Diosninchikta. Chayrayku pay invitawanchik kunan día samarikunapaq, dedicanapaq tiempota, ñawirinapaq qillqasqanta, oranapaq chantapis yanapanapaq runamasinchikta. Kunan día noqa invitay munayki, oranapaq chay onqusqaspaq, wisk'ana ñawisninchikta oraspa kasun. Señor mi Dios, kunan día noqayku kusisqa kayku porque qillqayku chantapis ñawiriyku qillqasqaykita. Tukuy sonqomanta mañayku, sanuyachinaykita chay onqusqasta kay coronaviruswan. Fuerzata qoy Señor kallpata atipanankupaq kay onquyta. Kayta noqayku mañayku, Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. K'ayakama kachun munasqa kuyamasi.